I pozdrav internetu, Gordozunu ovdje, također još poznati kao Loki. Vidite, kada se pojavila ova nova serija po imenu The Squid Game, ili ti, kako bi mogli da je prevedemo kao igre sa lignjama ili nešto u tom smislu, iskreno, nije bilo nikakvog medijskog pomena na prvom mjestu. Nisam bukvalno mogao vidjeti na televiziji, a i slabo što na internetu, osim par mimova. Jer za toga šta uopšte očekivati od serije koja ima tako bizarno ime na prvom mjestu. Igre sa lignjama, šta je to, poigravanje sa lignjoslavom ili nešto tako. Međutim, pored čudnog naslova i pored slabe medijske propraćenosti, ipak ljudi su sve više o tome govorili generalno na internetu. I odlučio sam da pružim priliku ovoj seriji i moram reći da sam zapravo srećan zbog toga, jer iznenađujuće dobra i neverovatno šokantna serija u pitanju, koja vas jednostavno dovede u taj lažani osjećaj sigurnosti kada mislite da će u jednom trenutku sve biti u redu, a onda se zatim iznenada desi taj šokantan preokret koji, vjerujte, niste očekivali. Naravno, kao i sve što bude popularno u svetu, ubrzo postane popularno i kod nas, međutim, ovo je zaslužilo svoju popularnost. Ali da bih vam prikazao zanimljivi koncept i skrivene poruke koje ova serija ima u sebi, hteo bih da vam pokažem insert koji je napravio poznati youtuber po imenu Ideokratija, o kome sam već govorio u nekim od svojim prethodnim klipovima. Ali mnogi ljudi ne shvataju ili ti nisu uvidjeli da ova serija dosta kritikuje naš današnji sistem i svijet u kojem živimo. I zaista, mnoge ove stvari posjećaju na današnji svijet koji se nekako pretvara u distopiju. Serija prikazuje kako mi toliko jurimo za novcem i da sve vrednujemo kroz novac. Ukoliko imate više novca, ljudi će više htjeti da se druže sa vama, više će vas poštovati. Ukoliko imate manje novca, gledat će vas kao neku nižu klasu i društvo će vas odbaciti. Osobine se više ne gledaju, već samo koliko moć posjedujete. Pažnja, bit će spoilera. Serija prikazuje jednu zajedničku stvar siromašnih i bogatih. U seriji nijedni ni drugi ne uživaju u životu. Jedni ne mogu da skrpe kraj sa krajem, a bogata elita više ne zna šta da radi. Dosađuju se u životu. Stoga, jedni druge su spojili u dečjim igrama. Ove igre se po seriji odigravaju širom svijeta. Iza svega toga stoji bogata elita, koja je našla zabavu u tome. Nešto slično kao u gladijatorskim igrama nekada. U tim igrama ljudi igraju dečje igre, ali ako omanu, bivaju hladnokrvno ubijeni. Vidite, koncept ove serije je taj. Ova misteriozna organizacija pronalazi ljude koji se muče u životu, pred svega financijski. Zatim šalju poziv da igraju te određene dečije igre. I na stotine ljudi dolazi da odigraju te igre kako bi zaradili oko $40 miliona. Međutim, niko njih ne zna da ukoliko omanu, bit će ubijeni. Da su mnogi želeli nastaviti uprkos tome što su prisustvovali pogibiji na stotine igrača. Zašto? Pa zbog toga što su im tvorci igre iznad glava prikazali ogroman novac koji će osvojiti ako nastave sa igrom. Jako je zanimljivo da je novac prikazan iznad njihovih glava i da je osvetljen na različitim bojama, prikazan je kao nekako božanstvo. Ovo je simbolizam. Mi u današnje vrijeme smo zamijenili Boga sa novcem. Novac nam diktira brzinu i način života. Novac nam diktira koga ćemo da volimo, s kim ćemo da se družimo i da li ćemo nekog gledati sa visine ili ne. Novac često probudi zveri u nama. Brat bi napao brata upravo zbog novca. I ono što je zanimljivo, ova serija je prikazala, kada se prekinula igra nakon nekog vremena, svi ti ljudi koji su odbili više da igraju su se vratili, znajući da su velike šanse da će umreti i da će morati drugima da naude. Uprkos tome, oni su se vratili kako bi igrali ovu brutalnu igru. Zanimljivo je napomenuti da film sa Jean-Claude Van Dammom Teška meta je igrao na sličnu tematiku mnogo pre nego što je snimljena ova serija. Dakle, bogata elita koja jednostavno nema više nikakvu zanimljivost u svome životu, odlučio je da osmisli svoj novi sport u kome bi lovili siromašne ljude. Dali bi im pojas u kome bi se nalazilo $10.000 i blagu prednost da trče, dok bi sa druge strane lovci jednostavno jurili za njima i lovili ih poput divljih životinja. Bogataši su bili spremni da dadnu masivnu količinu novca da bi mogli da uživaju u ovome tipu igre. Osoba bi zatim bježala kroz takozvanu gradsku džunglu, jer na kraju krajeva zakoni divljine postoje i danas, samo su drugačiji. Dakle, znate ono univerzalno pravilo da samo najjači opstaju i da oni će uvek biti na vrhu lanca ishrane, pa u principu to se svodi na, kako ih sada zovu, kapitalističke ajkule, jer one uistinu jednom kada postanu kompanije velike, bez problema će pojesti manje kompanije, na taj način ostavljajući ih bez posla i ostavljajući njihove radnike na milost i nemilost posljedicama
neki od njih će sigurno umreti od gladi. Međutim, na kraju Potere dešava se jedna scena koju bih hteo da nazovem jednom od najboljih scena u istoriji američke kinematografije, jer u par sekundi savršeno opisuje američko društvo. Hey, come on, man! What, come on! Hey, call the police! Do something! Help me! Hey! Come on! Let me in! Oh, man, let me in! Oh! Hey, buddy! Hey! Come on! Brother, Help me, man! come on, get up. Hey, come on, man! Hey, Help man! me! I ain't got no change, man! I tada lik iz ove scene shvata jednu stvar. U ovome svetu bez novca si apsolutno bezvredan. Svi će te gledati sa visine. Ti si niko i ništa. I on u tom momentu gubi volju za životom. Ne želi više da se bori. Ne želi da beži. Jednostavno staje i prihvata svoju okrutnu sudbinu bez obzira kakva je. I na kraju biva brutalno ubijen, što će sutra postati ništa više nego mali insert na stranici Crne hronike i ceo događaj će biti brzo zaboravljen. Dok sa druge strane elita će nastaviti da radi ovakve užasne i bizarne stvari i neće postati niko da ih zaustavi. Vidite, problem sa stvarnim svetom je to što nema heroja. Takmičari tako na druge takmičare posle gledaju samo kao na brojeve. Ime nam čini ljudskost, zbog toga takmičari lakše jedni druge eliminišu, a elita se krije iza maski, prikazuje svoje pravo lice jer nemaju kod koga da odgovaraju. Ono što je jako zanimljivo, ova elita govori kako im je dosadilo više gledati ovo ubijanje preko TV ekrana, stoga došli su uživo. Ovo nam prikazuje kako kada ne nađete pravo zadovoljstvo u životu, zastranit ćete totalno. Njih više ništa ne podiže, ni perverzije, ništa. Zasitili su se, tako da sada su sa TV-a prešli na uživo gledanje. Šta je onda sljedeće? Ovo se odnosi na stvarni život. Evo recimo primjer, kada su se prvi put reality programi počeli prikazivati našim prostorima, to je bio skandal, a onda smo navikli na njih. Onda je došlo do tuča u tim reality programima, to je bio skandal, ali smo navikli na njih. Onda je došlo do različitih scena, znate na kakve scene mislim, to je bio skandal, ali onda smo navikli na njih. I onda se lestvica nenormalnosti sve više podiže. Do čega ćemo doći, do Igre gladi ili ti možda do Gladijatora? Scenarista Hwang Duang-hyuk je autor ovog dela i on je napisao u priču čak 2008. godine. Kaže da niko nije htio da snimi ovaj scenario zbog brutalnosti i bizarnosti. I ono što je zanimljivo, on kaže da se svijet promijenio od tada i to samo za 10 godina. Sve što se u ovoj seriji događa je za današnje ljude veoma realno. To je on istekao. Zašto? Pa pogledajte, sve više bizarnijih show programa i bizarnijih ličnosti. Kao i što ovaj reditelj kaže, ova pandemija je recimo dovela do toga da dođe do ogromnog jaza između bogatih i siromašnih. Ovo je jedan od razloga zašto su se mnogi poistovetili sa serijom, jer ih podsjeća na našu današnjicu. Tokom pandemije super bogati su stekli enormno bogatstvo, dok su brojni ljudi jednostavno postali još siromašniji. Došlo je do velikog jaza, sve manje, kako bih rekao, one jake srednje klase. Sada ili ste ultra siromašni ili ste ultra bogati. I ti najbogatiji više ne znaju šta će sa tim svim novcem. Sad odjednom svi idu u svemir, neki da kolonizuju Mars, a neki kupuju na hiljade hektara zemlje iz određenih razloga. Jedan od tih milijardera je i Bill Gates, a neki drugi milijarderi kupuju ovu količinu zemlje iz bizarnih razloga. Milijarder Mark Lor recimo želi da do 2030. godine napravi futuristički grad Telosa. Ovaj grad će se nalaziti na hiljadama hektara zemlje. Ovo će biti navodno pametni grad. Kada kažu pametni grad, znači prepun nadzora. Vidite, glavni razlog moći svih tih ljudi na prvom mjestu je to što niko ne zna šta se tu zapravo dešava. Vidite, čak i u ovoj seriji, kada jedan liko odlazi u policijsku stanicu i objašnjava lokalnom šefu stanice sve u vezi ove igre, on mu jednostavno ne veruje i ignoriše ga. Vidite, sama ta činjenica da mogu da drže ljude u stanju nezainteresovanosti, oni dobijaju na moći. Vidite, postoji još jedna dobra serija koja se bavi sličnom temom, a zove se The Boys. Serija naravno govori o superherojima, međutim možete nešto veoma zanimljivo pročitati njihovim posterima. Heroji nisu rođeni, oni su napravljeni. Vidite, to je cijela poenta. Zamijenite superheroje ove serije slavnim ličnostima i dobit ćete pravi svet kako zapravo funkcioniše. Oni imaju PR tim koji ima samo jedan cilj, da ove vukove u ovčijoj koži prikaže kao dobre i miroljubive likove, a u stvari ne znate uopšte šta se zapravo dešava iza kulisa na prvom. Tako primjerice, kada se pomene zapravo veoma poznata vijest u vezi ostrva Orgija, koje bogataši širom sveta zapravo posećuju već godinama, mnogi ljudi se zapravo iznenade na prvom mjestu jer prvi put čuju za tako nešto.
Jer vidite, kada imate gomilu siromašnih ljudi, oni su u konstantnoj borbi kako bi se izdigli iznad tog samog bankrota i kako bi pokušali da prežive još jedan dan. Jednostavno ostaju sami u toj svojoj borbi, uvek su u konstantnim problemima i nemaju vremena da gledaju na to šta elita zapravo radi. Međutim, ako bi gledali malo šire i ako bi proširili svoju sliku u trodimenzionalnu, shvatili bi jednu bitnu činjenicu. Razlog na prvom mjestu zašto su na dnu i upravo zbog tih bogataša. Oni drže monopol na tržištu i oni su razlog zašto su plate tako niske, a s druge strane porezi tako visoki. Jer su shvatili da mogu da izrade sistem u kome će sa lakoćom moći da prevare siromašne ljude i na taj način ih učine još siromašnim. Cijela ova kriza na kraju krajeva, i nije bila kriza na prvom mjestu, ali oni su je jednostavno podigli na viši nivo jer na taj način mogu da ostvare masivni profit. I nemojte misliti da se ovdje bizarnosti završavaju, iako kao što možete vidjeti je ovo nešto što posjeduje narkokartel, nikome ništa. Zašto? Zato što policija, vojska i slične organizacije su pod njihovom kontrolom. Mislim, pogledajte, u Sjedinjenim Američkim Državama smo imali slučaj ostrvo Jeffrey Epsteina. Dakle, milijarder je imao ostrvo na kome su pedofilski milijarderi konstantno dolazili i čak imamo liste ljudi koji su dolazili tamo. Primjerice, ovdje možete vidjeti fotografiju Jeffrey Epsteina i bivšeg predsjednika Amerike Bill Clintona. Da li znate zašto? Zato što Bill Clinton je na to ostrvo došao preko 16 puta. I šta se dogodilo sa svim tim? Zapravo ništa. Nakon smrti Jeffrey Epsteina cijel slučaj kao da je zaboravljen od strane svijeta, iako je to nešto najužasnije što se ikada desilo. Međutim, kao što je Idiokratija malo prepomenuo, kako vreme prolazi, sve više se podigne ta skala skandaloznog, užasnog, jednostavno taj svet gdje smo kao svi jednaki, ali su neki jednaki, počinje da pokazuje svoje pravo lice. Međutim, sada želim da vam pokažem jedan insert iz jedne od svojih omiljenih serija Loki. Zašto je ona zapravo bitna za svu ovu priču? Pa bit će vam jasno kada odgledate u scenu. U Marvelovom filmskom univerzumu Kamenje beskonačnosti je prikazano kao najmoćnije oruđe koje postoji u čitavom univerzumu. Mnogi likovi su podnijeli užasne žrtve ili su morali da učine užasne stvari kako bi došli do njih na prvom mjestu i bili su jedna od najtragičnijih dobijenih blaga, jer na kraju krajeva koliko je krvi moralo da bude prolivano da bi se došlo do njih. A onda sa druge strane zamenite Kamenje beskonačnosti novcem i opet ćete dobiti sliku kako otprilike funkcioniše stvaran svet. Jer vidite, ti ljudi su do te mere iznad svih ostalih da oni bukvalno posjeduju štampariju novca, kao u ovoj animiranoj karikaturi koju možete vidjeti sada pred vama. Oni konstantno mogu štampati novac koliko god žele i tako često svojim lošim vođenjem ekonomije oni jednostavno učine tu valutu potpuno beskorisnom. Na kraju krajeva najbolji primjer možemo vidjeti u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se štampanje dolara radi u takvoj meri da dolar iz godine u godinu jednostavno gubi vrednost, uopšte ne vredi kao što je vredio nekada. I da napominjem, ljudi često imaju tu iluziju da najbolji ljudi su zapravo na vrhu, ali to zapravo uopšte nije slučaj. Neki od najgorih ljudi na licu planete Zemlje vode narod. I mean, people like that I don't think would have served in my administration if they felt their primary job was to make me look good, which was an impossible task to begin with. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here.
Vidite, ljudi imaju tendenciju da pomisle da serije poput Squid Games, o kojoj sada trenutno smo pričali, su u principu najviše fikcionalne, ali kao što možete vidjeti, George Bush je ipak dio masonske organizacije. Na kraju krajeva, američki predsjednici iza sebe imaju dugu istoriju krvoprolića i mi smo to ovdje osjetili konstantnim bombardovanjem koje je NATO provodio. Mislite da ti ljudi stvarno brinu za druge živote? Oni često pokreću ratove koji su na kraju krajeva, kao što ste mogli vidjeti u ova dva klipa, za njih ništa više nego komedija. Oduzimanje života drugim ljudima za njih je smešno. Jednog momenta kada dođete na taj sam vrh piramide, život onih na dnu piramide za vas ne znači apsolutno ništa i to je jednostavno činjenica. Oni su jednostavno takvi. Imaju sve što požele u životu i onda jednostavno postanu statični, ništa ih jednostavno više ne stimuliše, ne mogu da postignu uživanje i onda će raditi ovakve bizarnosti. A mi se raspravljamo oko toga je li se zvao Milosrdni anđeo Bob Marley ili ne. Naprimjer, zanimljiva je simbolika kod upravo ove serije. Možemo vidjeti vrh piramide ima na sebi krug, isto kao i na dnu također postoji jedan krug. Taj krug na dnu prikazuje upravo onih najsiromašniji sloj. Dakle, oni ljudi koji jedva sastavljaju kraj sa krajem. A s druge strane, ovaj vrh na piramidi, taj krug, zapravo prikazuje ove najbogatije, najmoćnije ljude koji zapravo kontrolišu čitavu planetu. Nije bitno da li smo mi svesni ili nesvesni toga, kao što sam vam pokazao, čak i kada se otkriju neke od tih tajni koje oni zapravo rade, ljudi neće uraditi ništa, samo će nastaviti i dalje sa svojim životima kao da ništa nije bilo. Inače, od simbolike još je zanimljivo da je postojala knjiga The Most Dangerous Game koja je upravo opisivala lov na ljude koji rade bogataši, baš kao u filmu o kome sam pričao, Teška meta. Osim te simbolike također postoji frontman koji je u prošloj karijeri prije nego što počeo radi bio policajac. Što je zanimljivo jer policija je uvek korišćena kao štit između siromašnog naroda i bogate elite. Živi štit koji za mizernu crkavicu radi najužasnije stvari svom narodu. Na kraju krajeva znamo da postoje primjeri gdje je elita bila učestvovala u bizarnim sektaškim radnjama i ljudi to nisu ni znali. Tu su također ovi jezivi kovčezi koji su ukrašeni mašnom. Oni su poklon gdje mrtvi ljudi bivaju poklanjani njihovim paganskim bogovima. Još u prvoj epizodi postojala je slična simbolika kada je prikazan upravo poklon. To je nagoveštavao što će se desiti dalje. Zanimljivo je također da imamo i scenu gdje se vidi pod šahovnica, dva stuba i trougao koji predstavlja sve videći oko. Simbolika koja se zapravo koristi u masoneriji. Inače, ono što je najinteresantnije je scena kada se elita prvi put zapravo pojavljuje u ovoj seriji. I hope you won't disappoint me. Ovi kostimi su u potpunosti bazirani na kostimima koje zapravo nose pripadnici porodice Rockfield na svojim masonskim okupljanjima. Također u jednoj sceni možemo vidjeti da elita koristi ljude kao živi namještaj. Na kraju krajeva, koliko je moćna porodica Rockfield na kojoj su bazirani pripadnici elite iz ove serije o kojoj pričamo. Pa pokazat ću jedan televizijski prilog koji zapravo najbolje opisuje detalje u vezi njih. Istorija porodice Rothschild većina izvora se slaže neizostavan je dio istorije Evrope u posljednja 2 vijeka. Njihova priča počela je u jevrejskom getu u Frankfurtu sa Majerom Amšelom Bauerom, sinom porodice jevrejskih trgovaca, na čijoj je radnji bio okačen veliki crveni štit po ugledu na simbol jevrejskih revolucionara u istočnoj Evropi. Crveni štit na njemačkom Rothschild kasnije će postati njihovo prezime. Majer je za života osvojio naklonost njemačkih vladara koji su mu povjerili financijske trgovine i čuvanje trezora. Svoj kapital i bankarske poslove prenio je na internacionalni nivo kroz svoju petoricu sinova, Amđela, Solomona, Natana, Kaumana i Jakoba, čije su bankarske kuće u Londonu, Frankfurtu, Beču, Napolju i Parizu ustoličili bankarsku imperiju Rothschildovih. Odgovorni su za stvaranje međunarodno povezanog tržišta, a umiješali su prste i u nastanak nacionalnih banaka mnogih evropskih država.
Jedan ilustrativan citat kaže da onaj ko kontroliše novčane rezerve Engleske kontroliše i cijelu imperiju, a bankarska dinastija Rothschild u 19. vijeku bila je na toj poziciji. Nathan Rothschild, glavni strateg porodičnog biznisa, bio je vjerovatno najbogatiji čovjek na čitavoj planeti, a davao je tada zajmove Francuskoj, Rusiji i mnogim drugim zemljama. Postoje brojne indicije da je ova porodica imala presudan utjecaj na razvoj krupnih historijskih događaja. Nagađanja učešću Rothschilda u kreiranju svjetske istorije ide tako daleko da se spekuliše o njihovoj prevashodnoj zasluzi za pobjedu Engleza u Prvom svjetskom ratu, stvaranju države Izrael, čak i Europske unije, te selidbi financijske moći u Sjedinjene države nakon Velike depresije 30. godina. U SAD-u Rothschildi su među najznačajnijim dioničarima američkih federalnih rezervi. Prema jednoj od mnogobrojnih teorija zavjere, ime Rothschild vezuje se za red iluminata, vrhovnog reda masona koji je tajno vladao svijetom. Poznati istraživač i analitičar političkih manipulacija Britanac David Icke u svojoj knjizi Istina će nas osloboditi Rothschildove stavlja na vrh piramide zajedno sa porodicom Rockefeller i britanskom krunom, u čijim se rukama nalazi polovina svjetskog bogatstva. Porodica Rothschild danas je usmjerena na poslove savjetovanja koji uključuju izradu korporativne strategije financija i menadžmenta prilikom kupovine, prodaje ili spajanja kompanija i zastupljeni su u više od 30 zemalja svijeta. LCF Rothschild grupa sa sjedištem u Ženevi, osim usluga financijskog savjetovanja, razvila je proizvodnju vrhunskih vina na imanjima u Bordeaux, Južnoj Africi i Argentini, ugostiteljski biznis u luksuznim hotelima i tradicionalne trke jahti. Londonski i francuski ogranak 2003. godine integrisali su se u jedinstvenu holding kompaniju. Magazin Forbes procjenjuje imovinu Rothschilda na 1,2 milijarde eura, dok neki izvori idu u procjenama čak i do 100 biliona dolara. U svakom slučaju, u zvaničnim izvještajima kompanije profit se kalkuliše u stotinama miliona. Crnu Goru Rothschildi su prvi put posjetili neposredno nakon referenduma, a Lord Nathaniel Rothschild mlađi u prethodne 3 godine dolazio čak 6 puta. Porodica je već iskazala interesovanje za zakup Valdenosa kao i velike plaže, a uz poslovnog partnera multimilijardera Petera Manka koji je preuzeo većinski paket remontnog zavoda Arsenal iz Tivta, Rothschildov mađarski koncern Trigranit na ovom mjestu gradi kompleks Porto Montenegro. Sa više od 260 miliona eura vrijednim planom, Porto Montenegro planiraju da učine najboljom destinacijom za super jahte na Mediteranu. Na nedavnom svečanom otvaranju prve faze pristaništa, Nathaniel Rothschild je u razgovoru za Atlas televiziju podijelio svoj optimizam u investicije u Crnoj Gori. Montenegro, da li je Crna Gora i dalje sigurna luka za investitore? Well, as you know, the world is in a period of great crisis. Kao što znate, svijet se nalazi u periodu velike krize, ali mislim da postoje određene grane biznisa koje će ostati jake i u krizi. Baš kao što su ulaganje u infrastrukturu. To Crnoj Gori niko ne može oduzeti, jer je vlada ovo učinila sigurnim mjestom za investicije. Ovo je, na primjer, stabilna investicija, jer imate brodove poput ovoga i prosto oni će morati da dolaze ovdje. Razgovarao sam sa menadžerom koji mi je rekao da je cijela marina rezervisana za ovo ljeto. Ovdje ne možete naći mjesto tokom cijelog ljeta. To im je nagovještaj potražnje kakva će biti. Trik će biti privući brodove i preko zime. Kapetani i posada će htjeti da žive ovdje i da tu provedu zimske mjesece. Da, mogu da shvatim zašto bi ulagao novac u Crnu Goru. Na kraju krajeva kao država bila bi odlična investicija za jahting turizam, a to je biznis koji može donijeti milione dolara. Međutim, kada sad znamo već sve što sam vam prethodno rekao o ovoj čuvenoj porodici, ne mislite li da se tu možda događa nešto malo više nego što se čini na prvi pogled? Na kraju krajeva znamo da oni neće otvoreno reći istinu onome što se dešava, nego će istina uvijek biti sakrivena dok mi moramo da kopamo. Ali hajde da razmislimo malo na trenutak. Čitav igre lignji su organizovane na nekome ostrovu, ali jel to mora nužno da bude? Mislim, gdje bi bilo najbolje da se jedna igra takvog tipa uopšte organizuje? Na nekom mjestu gdje je kriminal nešto uobičajeno i da je konstantno raste iz godine u godinu, gdje je stopa recesije ogromna, gdje je poznato da su sudovi potpuno beskorisni da zaustave kriminalni rast, gdje je poznato da čak i pored promjene političkih partija dalje nema nikakvih promjena u sudstvu i policiji generalno, država koja ima najveću stopu ubistava, šta više ubistva kao iz filmova postaju gotovo svakodnevnica ovdje,
Da ne napominjem da sa druge strane novinari koji kopaju previše duboko jednostavno budu ubijeni pod misterioznim okolnostima od strane vladne policije. Da li je možda slučajno što su najbogatiji ljudi sveta zapravo se okupljali u Crnoj Gori da imaju svoje tajne zabave i tu je prisustvovao sam predsjednik države? Mislim, jer moram da objasnim išta više od toga. Sve jasno ukazuje na to da je očigledno da masoni, iluminati, cionisti i slične sile koje upravljaju planetom koriste Crnu Goru kao skriveni poligon upravo za neki tip od ovakvih igara. Nama pred nosevima, a mi toga nismo ni svesni, to se upravo dešava. Sigurno svi ti ljudi bivaju žrtvovani njihovom paganskom bogu Jack Bolunu, koga smatraju velikim arhitektom svemira. To su neko kombinovano božanstvo iz nekoliko religija u koju generalno masoni i iluminati veruju i oni misle da je to globalna istina koju svi treba da se priklone. Sada je na nama da se ujedinimo i jednom za svak da zaustavimo ove bolesne igre koje se zapravo dešavaju skriveno. Vidi ova 3 praseta, stvari 2 praseta i ova veprina ovdje. Staj, šta radiš ti s tim visukanim ovim jataganom, a? Moš napolje, ti debeli! Moš napolje, vidi ga na što liči. Ne može opanke sam da veže. Nije onu stvar godinama vidio, mora da ide na jezero da se ogleda. Moš napolje! Sasvim je logički prepostaviti da se ovakve stvari dešavaju, a da mi toga nismo i svesni. U principu, to je sve što sam imao da vam kažem. Nadam se da se dopao video, kao i uvek, nadam se da ste naučili nešto. I to bi bilo sve. Loki ili ti Lord of Zunu se odjavljujem.